Jedno z tých alternatívnych izogrievania na struju nízkoho naponu, ktoré prezentuje náš podnimateľ Julijan Nedelinski. Toto hranje še hasnuje strujem niski napon, znači 22, 24 do 35 volti, nie vecej. I s tim naponom mi hrejeme to ti traki i oni pušaju svoju ceplotu pomali i već kad možemo prekriti to ti traki, zos čistíme pločici, čistíme laminat, čistíme na muroh tu gips ploču i cala površno še kladze. I tu isto máme to tu prednože, cali mur hrejeme, nije keljo radijator, nego keljo god mi chceme. I u objektu, odnosno u prostoriji, še postigne fina, krasna temperatura. Po kvadratnim meteru, še troši 80 do 100 vati, znači 0,1 kW. Na hodzinu? Na hodzinu, hej, ali on ne robi 24 hodzini. On im dodava. Znači, on doda jeho moc 100 vati po kvadratnim meteru, znači naj to bude 1 kW na jednu menšu prostoriju. Важно надпомнути, že ще toto zohrівання муші uključiť na počatku sezóny i vyključiť na samým koncu. Pomu treba dosť času, že by zohralo živný múry, keď by bolo pretarnúca. Rozumíš, že treba mať alternatívu, keď struju elektrodistribúcia na doma utarnúť.